mengumpulkan tugas membaca puisi bagian 2. Siri na pese. Tompo papa settoriolo. Watatemake waji. Uli temake sampo. Belok-belok masagala Tenaita mata tena lepalila. Matu aja roa Tater ni siri Tabe ni pesewe. Lenyek malauri watue. Lenyek ni siri Tade ni pesewe. Nama lira lo langelino. Rupa tahu temake ada. Makun rai winru oroane winru makun rai. Tenre pegau ni ada tenri japan ni sara mabela ni anini renge makawe ni acapakenge mabaju malosu-losu tarampo ri pakita mata ri caca pulana ri ada pangadarange makun rai tenaule getengi loange lipakna oroane tempat di puru isolorakna kega ni marade siri kega ni monro pesewe tena rampe lila tena pegaulan roale kega ada malebita tatere iga sirita lenya iga pesita siri belo-belo ri pangadareng alusunai sarae pesewe unganai ada buanai sarae siri na pesewe pasilangengi rupa tahu na olokolo patarompo ida cenge pakatajangi windru akal-akalenge. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.